Kinong yalam bat nong Krishan barat ba jong ke parti UDP hakathan mau hati barok kawai menta kasni kilami banlum da ke jing yalang da ke benta bandawa bade ben pen banano e ke tiket na ke parti UDP shauba Dennis Mukim yau bala jukhot it kum uba mode kum ukertong ha ke election ke banlong ha usnem arhajar arpulai habakran chikilat pathai khubor na kaliang ba onda lawai ubade vice president ke UDP ha mau hati bat hari bhoi district uba Cyril Masenting convener jong ke block 2 uba Gerald Lamare ubalong president ke Yapngar circle uba Richard Lengdo assistant secretary Mauhati circle ringkat kiwei kinong yalam kilapen pau ba ke parti UDP kamdei ban bakla hakajing ai tiket hakani ke kenti ke bamenta kumbala dep ru ban mat yakanam rem ha usnam arhajar khat phra bat arhajar khat khandai haki election MLA bat MDC bat kum kinong Krishan bat kinong trei barat ba jong ke parti ki kwa ban pen kloi no ban rai ya ke tiket na ke parti UDP bat dawaru badei ban ai show ba Dennis Mukim ubadei uwei ni ki rangba ubadon ka thong ban job na ka tei ka constituency bat lada bakla ha kerukom ai tiket na ka liang kite kinong yalam kin sa ai da ke jubab house nem arhajar arpulai mode uba Mukim ngisat khot e uba mode te komta relang jong dengan kapat berpintikliat no yang ini dekat bah kumengilai itu bau dero beriu jong dengan parti jong ke UDP hi hendra yang bapak tiket adin nagalang jongi kumgin kersan jong UDP umpat don kata kecing pat itu lainnya kata kecing manis do cenga UDP ro ngimpat tim benom no ro hendra kecing yang jongi bah moderi si ide hi ulong try jong parti UDP balawan ban patki im sangi kum ka parti khublai sibot tadi uba parna masndo kasinong juga anak kendoso mat hakane gasni hakajing ilam iba wanda lawai iba dei vice president jong kari district bat hakaju kopor ide vice president jong ka circle Mauhati konstitusi Borowai na kaliang junga hangne na appeal bat nga request ya ka ya kinong yalam jong kari district UDP bat ya kinong yalam jong ka state level hakajing yalam jong iba men bat langdo maba hakajinya taya hakane kasngi nak menta kinong yalam coba UDP hapo ka konstitusi Mauhati ba kadon kene ka jinga kini tiket handai ngi songlongo hakajinya tay bat hakajinya murjimut hakane kasngi hakajinya kenduk lang baro kinong yalam hakane kasngi na menta parti UDP te kajing songlongo nak kaliang junga ba baro iskata ngi bana ba kadon kajing kini tiket hapo kane konstitusi Mauhati hendrai kamdon kejing kini tiket ha kejing tai bat kejing keren keba manta kasih hendrai kadon idon tang iwe ilong apply tiket bagi thu bagi khot i ide ba mode bat iba Dennis Mukim te nakaliang junga ngong hangne ba nakaliang jong ka board district keba peniai na manta UDP bat ka state level ba sobha hapo jong ne benai sobha declare no ka tiket syau ba Dennis Mukim kum bangila tip ba udai utrai jong ke UDP bat udai ru membar jong UDP bat dei mau ba apply nang kong ya ke tiket na ka parti UDP na mentau arhajar arpulai bon yakun na menta election hau snap arhajar arpulai kum kandidat na ka parti UDP dei nang thau na don kat ngi kan sni ngai scam ni don na ka cengelang meeting jong kan sni nri tarik angre ka sinom ka ati nila wan man lum man lang iki membar yung UDP baro yung kaneka dong katay yung kaneka dong Mauhati Borowai yang ngecek mungkin nakaliang yung ki membar yung UDP ngidot nang niyam ta baro manyaong manyawer patan di mano yung tiket dong ila dehok manyo yung tiket akan katayo bumta namarngi kung kinong kersan ni kersan boy bedbor met ban musim dam ta kajong ka parti yung day kibri ba ong bangnya kersan tangkap po ring kersan bat bor buat ke bangla bangin ya don lang don kat akan ka parti ngi nakaliang kinong kersan ngi kerman scam ba nakaliang jung kinong kersan ba madem prim udah banyo ba jeng tiket ada komno noro ada umla banyo yang tiket ba made ngi nai ngabadan ka parti UDP ngin mi isnan parti UDP ro nginom song parti UDP ada ba made unom ya tiket
in board bay bon ba made la da udon na kan no parti la urung kan no parti ro in board bay na marungi la dan rangkat hasna ba made ude ba pan nongkong ya ka tiket UDP na presiden jeung ka distrik Reboy ba dan do khamdai ngai scam ba na kapor badan ba made padon mano pan yang kena tiket badan bok lu keren ada kapor muncul ada amdon free kenum ini ka parti UDP kandu kandam kanamla kan kikli syu to ba made da jing so sebon jing so not jing ta mesin so sarang jing so rong ba ju ulah leit ben rum parti UDP na ban panru ya ka tiket banga kanum ngan yale na sundan na UDP na parti UDP kene ban ai be ya ka tiket kumbangi lakwa e ba made mukim ba made ude breu ubula biang kabor kabut ubula biang erta bandiale ikan election berkekam kabala ya kekam bawa tuai ubula biang kekerdan ubula biang inum kan banyi ubula baklan kerdan ketin ki ong ba oh ba made umdon kerdan boleh umdon kerdan ba made ubula pas ya piu lalu kiar posnam lain posnam jua atau ubula umdon kerdan no ngai skam kinum dai bentarai ba made umdon kerdan ubula biang kekerdan kapule kadang le ba ubula udai banut baslur menteri kalau sekarang kakam, lagi lada ka parti kan ai tiket ya ubah made ngai skam ka parti UDP ne kadong kathany mati kontonsi berkawai nadu nane skamat kan kiem berkan yang rosong kan nala ro ban kiem ban penek pensa ya parti UDP nang ne skamat sprang ngai skam teng tek tem baknet jadi dia tersi bala khat meeting lama vice president ane sinong kedok hakimah nakaliang register juga menjadi parti UDP di Basel na border kandang-kandang juga sengau kebangala kebang pentip nakaliang jadi juga parti rekan Jibril badan popular nakaliang si nama kata tiket kebang mengi ngeleki ngelesar ini porbadat ngide kermen banisania pada tiket kan po seba mode Henry penban hari ini tayo gilai baladep nyesngeu bakungwe brio balathung hatusi balalong ka meeting kalian order jingi hakluso abso tarik banai April Henry hadi baladep itu meeting nomor kata nasudan kata jinsan jemput kumbai pamade dalum lang yang meeting hari si don new di news pak paspangot ban akan meeting lai lathung yang kumbai bukan benar nam tak kita jaga border. Hendak hadir ketua pada kadang kata jisio jong hikitin sini stay balon kata jintut nak kalian tiket. Kalian cuma masih benong ba nak kalian high level ke distrik lene kondisi. Yang tiket ke bang masih benong ba nak kalian cuma nggak scam banyak try banyak kermen ba tiket kan dia benpoi baik saya ba made. Nama balik yang kan dia udah beliau belum lang nabata jungi border pada kondisi berokawehi kamu ula persang ban penduduk setiap ban penjuru ban melang yang beliau ban don seperti UDP hoi ke disiden ki por berder ngiti pakadoi ka UDP hendai nakaliang ka UDP berkamdon kata ka jikli hakaliang election noi hakale sinem bade namar ba jinglum lang jungi ba bade sisa hi ba nakaliang kirorong ba ki kethei kena bat kunjuri koi ba berkhoi idon kata kamon waskem ba katiket kan pos ba da snong moke ubaya kersan lem nadu ke por jong ba RS mukcha ter hadu menta ngayeng scam ha ka kerteng jong ga UDP te ha gine ki sipheus lem balale nim don chu ta bapet bakmi na kaliang yungi kum ka parti UDP dat hadu menta nadu ba ar kusau terik ya ka ba iba Denis Mukim ilawan banyesem batnga kum presiden jongka parti UDP nang tai na moker bari yalong lok hake for hake kam business baro hake arpel la terus nem kebangi ya trei hake kam imlang salam batat hadu menta bat ngala krenru yai haka sin kaman kong ba ikot yang ngai saying yung i bat ngila kren bat i ong ba menta kasnem ngala penyesok bat ka UDP tengala ong i ba tip
Lada pi penyesok ru yo pi kerlau ba otril. Kata ru ngala keren. Yai ba mode. Te kam tale argapi. Wong sayang. Tetat dan dadu kata kepor ngilai tril lang bati. Batat hagine kendiat sni. Wan kensan kom sau umba. Kata galong ba wan sau neu bayahun makedok. Te uwan haka kerteng ke UDP. Te umitu yang ikum ke UDP. Perti hapo moker. Te ulei ya uta uwe urumba ude temen masan. Jongga balang moker. Andre uta ude UDP. Te onda abang alawan train alangka. Te uomba wan uba bayahun na makedok. Uwe uta. Ngam itu iu. Dalam kumlok ru mehap menwan belum ya meeting. Don dangi le lum kata meeting pimut kumlok ngakeliau babaya. Oh ngamut ban yesem bat pi. Banga kwa benlong uwe bertong jongka parti. Hadirin kecil kendulang ke pemerintah kesini jong kinong pre bat kinong kerjaan jong ke parti UDP. Na kibabun kidong nadu han brodar stage ke umwang ndoso hadu larbang kumcuru nadu umtrai kebakentu yaga mau di riahi barokwe kene ditingalang kala ya tai senibha ha bedai bat kecing long cuman jongka parti di hangni hapo mawati konstitusi. Tahdin balai thir pada taiha ngisyan ba ka parti di nadu usnem arhajar khat handai. Hadin bangila remno hagane election to usnem arhajar khat handai arhajar khat ra manong. Hadin kecing remno iki election MLA bat MDC. Na kalian to ka parti di kam semna don su kanu lane unong yalang ubala ya ka Bandung banlang ya ki paranong tere baro bat ubawan pej ubawan kimi syaman laki dong bat kiceka te kum ka parti ka bala cudon nado bala seng ya ka parti di khamtam nagaliang cuma bat ki babun kinong tere ki badai kinong tere ki bala rim ha pedeng ka trong kene ka por ka bangi don ka don ha pedeng ka trong ka cingki lenga bat ka cingki pisah ba om don su kinong yalam ki baputin lenti yengi bangin ya keren bat bangin ya thir na ka benta ka yap ka im trong ka parti tengamla kene ka cing yalam ngimla kelem dapen pau ya cing sengungu ya baulai ula don ringkat bat ni ha don bok bahaga snem ar hajar arbuah ha bunai Februari haga arbu saudari uba dinis mukim ubangi khoti kum uba madi ha kanika arbu saudari jong ni bunai Februari uba dinis mukim ula peniasno yaladi syaka parti dipi ula peniasno kata kalong da kacing yatib lang nadu kinong yalam jong ka distrik Ribhoi UDP bat ha kacing don ringkan bat la penya ya kacing yalam dau presiden baramba jong ka Ribhoi bat ha ka por udairu presiden jong ka Mawati konstitusi Barokawe tanadu bawa dinis mukim ulah penyeso elede ha ka arpu sang tadi syaka parti UDP nakaliang jong ka parti kala aibor nadu patai higesi yo ba dinis mukim ba unyang syaki saudong sokun jong ka konstitusi Barokawe hapo Mawati bat lengba kacing puniasno jong bat haringkat kacing tresitom jong ba dinis mukim tang haki khendiat benar
kecing elang ka bangilalong hakundoso ha bunay April tang haki kendiat benar ngilayo ya ka penyeso ya kiwai pat kinung Kristen ki bana kawai ka parti haki teges ngilayo ya ka ban penyeso ya ki syado nyaus pa ngut kum kinong tray trong ka parti di bat ter nang ta layai ya ka mawati baro kawai bat hadin nang ta layo yang saya kawai pat ban hom ya ki sob skill hapo sonidan iriahan te bat hadin nang ta la penlong ya kan riuraj sob skill bat haka jing tray sitom trong pa ini sukim hakan riuraj sob skill ngilayo ya ka ban penrung ya ki membar ki bat hamai tam hajar mud ha ka tegesni ke bangi layo ya ka ban pendung sa ka parti bi tenaga liang jong kani kecing yalang ka bangi pelong mentagesni harenkat kecing don lang tung kinong tre baro ngikwa la kumno bana kalian jong ka constituency ka district bat ka state hi baro ko we ngikwa bakin penbenano ya ke kerteng jong ba dinis mukim baunlong kandide jong ka parti dipi namar kat kum kecing lap jong ikum kinong tre lada ba dinis sim ya kecing kle ban penim ban pentalun ya ke kam jong ka parti ngilang baka parti dipi hapo mau di konstitusi kalalong kabalayo thia tanah kata nagaliang jong kinong tre baro ni kentu ni kerpat hangni ya ki bor penyai jongka parti di nado ke konstitusi distrik bat hadu kesti ba nagaliang jongi kum kinong tere baro hi ngile sim da ka wekerai ba nag banta jong snem ar hajar ar pulai ubreu ubaladon haka parti di ubala ubanlong kandidat dei tan ubadinis mukim na kata ni kerpat ya ki nong penyai ya ki bahalor ki cumi ba kidai ban penstedno na ka benta ban penbenale ne ban aino ya ki tiket yo badinis mukim khnang ba na ga liam cumi ki nong treru banginang la ban tre khamha na ka benta ban pengklai ya ka parti